na sika no so wunya bebre gu botom ene obehu young boy onye adwuma na so wura ne dem a hyepe on sabi onye kromfo na mum betway.com.gh wo mo na aboa no amate se sika aba ne botom na esan dadi e woni dem enti kakra metimi de amaw sa donhwi eno no mame fa stories no entudwa na ne stories no enye easy Stone Boy edin sem kakra ba na ochiremu a say times are hard. I now eat once a day. Say abrabonu ma ye din ama enei odidi once. Now she obi to say Stone Boy our bonyom ba fira wabo go haya wabo bawasaba awards awaje akwantu awotutu obi anim say Stone Boy dear oska na ono ankasa timika say nei o mine mu aye din ama enka ni no didi 3 times so say dear what did ya na ye baako what did ya na ye baako na tum say enye ize kra ye be hwa wonsem e wo fia say se ahokire no Ghana e celebrities no wo mo atwa sini wo mo a bonyom wayosi o boy siki o mo hai se abrabo no se o mo so didi once ana so mo de ende ya nisa o mo wo fia nti ebebisa wo mo metwa so amede wura ochiame kwame asoye ene ochiame kwame was setting record but to be frank ochiame kwame record no ema ahomka oye Ghana ni a ema onya ahomka esan said the other time ne etisa Samojan atro book no si book na boa ni yie pa na ni book no Ghana hankwa ena sa book no yetimi enya bie anase yete ho asem na wo short Chiame Kwame ni book odi abai dia menua ni jesem ena kopie mu ewo New Jersey libraries ahodo a ewo New Jersey a kamia koye se wo maji o Chiame Kwame book na tum no Chiame Kwame book no din odi ma book no Love Locked Down eno ni book o Chiame Kwame dia ba na kopie mu New Jersey a wo mo meya ya wo honom eden sembia ba yenko tie de ensem a odi etudwa ewo New Jersey wa bro Chiame Kwame epa ni book no ntoma be more at each other's throats, looking at the things that keep us apart and are different. And I think what the book does and what we try to promote here in our community is the fact that our diversity is actually our strength, and that when you really boil it down to a granular human level, most of us are all the same. The things that drive us, the things that motivate us, the things that make us uniquely human, our interests, our desires, the things that drove people to move here to begin with, they're all the same. And so when you really think about it from that point of view, it makes the reason that the author's here today and his topic, his reason for writing the book, to be so timely and so important. And so I congratulate you on coming out here. I wish you success. We'd love to get it in our library. And whatever we could do to help promote your message is something that we would want to do here as well. All right. Enti Chiame Kwame okopie mu ewo New Jersey ya enkane ne enye easy se bibini obetre book ama book na kwadru New Jersey na mayor wo New Jersey ajatum se book no kama enti Kwame fa so aboa promote book no ene se won beji books no bi ewo mo libraries ahodo se ne be ya school nkwara nso kɔ hɔ metimi akenkan bie da bia ya na bronyi kan se mo se bibini so de nimde hya asase ase a obetu asase ase akoyi wo de hya wiemu a sabi wiemu atumfo hɔ abibifo wom won ba koyi aba nemom so de nimde hya book mu de a wo de asie bibini sanse bibifo ye mpa book bibia ye de ahoden be ye ento Chiame Kwame atro book yi abrofo nani abre ho pa omunim se ebia na ahintasem bi ewo Chiame Kwame book nim ento omo se book no ebe listed ewo libraries ahodo a ewo New Jersey we nigesem a Chiame Kwame de abre Ghana man nyina na miramu a na me de wawura Stone Boy asoye wono so de nsem bi aba se ne Chiame Kwame abo ne homodin ya ye bo na basui Stone Boy achemu anke o se Ghana wo mo ma ye bia ma ye ne de ke ni kwansi esi omu fam kra ke o se ye bo mudini na ye celebrate omu ye boje omu so
Obiti say Asamoah Gyan. And Asamoah Gyan odi yaw. Mekai goals bebre Asamoah Gyan ahye. 2010 penalty baako Asamoah Gyan kwa say no. Amanfo bet say yenti. Woma twabo abrante ya ma che say. Dia Asamoah Gyan ya ma Ghana no. I say ye refi. And the World Cup crash Asamoah Gyan ni abrese nkaja. Wo ye training. Nanka Roger Miller record or set ye no. Wono Asamoah Gyan atimi abe the same thing. Same po no ye clubless. Ya wo fi or start training no. World Cup omutimi de ni Kobe. Ama ko ball ne ho modern. Na ne Ghana for Asamoah Gyan story ba ye. Obi a 129 da kra obi na no atwa ba Asamoah Gyan. And the Stonebwoy din sema boss say let's celebrate those who put Ghana on the map. Let's celebrate those who put Ghana on the map. Yanko tie ensem kakra. Stonebwoy ekafa Asamoah Gyan He's a big legend. Asamoah Gyan is a big brother to me personally. We have personal connection which is not put out there, and I know wherever he is, may God richly bless him, and he knows. In that interview with Tenta, I took time to read everything. So because I interested in hearing from legends, people who have done extraordinary and broken records that are yet to be broken. When they express that, then I realize that as bad as it is, it's guiding me to understand how to open my mindset. So it's not the best thing to think, but I'm not really expectant of any sort of heights, any sort of, celebration, because it's not going to start in Asamoah Gyan's time only. People before him and that. So that tells you that it's a mindset that we have to change. It is really important that we have to just deliberate. All right. And Sam Kakra, Stonebwoy, etimi eka ye no say no Asamoah Gyan ye nipa bia. Ono Stonebwoy nani ji Asamoah Gyan ho pa because ohwe de Asamoah Gyan yama Ghana. Emre bi Ghana vs Nigeria. Go bi Asamoah Gyan di ni tip say sa match no na Jonathan Abrante Antonio na ginam. Wono na Nigeria for player bi midfielder bi a friend Shehu. One market no. Ena kwadwa Asamoah ko tu kwana no. Ena Asamoah Gyan. Asamoah to Asamoah di ni tip panyan na dem. Stonebwoy nsɛm na wodi tu dwa eno no. No see. Say Asamoah Gyan dey say yente nka wo Ghana kra. Say woni Ghana na yenhwe na yen celebrate o mo aboa Ghana, o mo asom Ghana. Ma yentwen emma sebi wo mo enwu ansa. Ensem kakra Stonebwoy edi tu dwa eno. Nene your big question any say Kofi Kenata otumu say ba no high life dia brand no obo ne homodin enye no nko obo nwom me man no jena baako ne nwom no kansem na award bia beko so it say Ghana Music UK and Ghana Music USA brand etimiji artist of the year na so sa oba Ghana have Vodafone Music Vodafone Ghana Music the awards here. In fact, Neman Shada Nkoye Kofi Kenata. Mekan Sembi Nemom Yankwasha Award Otimi Winnie our USA. Ghana Music Awards USA Chami Stonebwoy and I say Kofi Kenata Stonebwoy Winnie bi. But Kofi Kenata ne Winnie Artist of the Year. Yankwo tie nasem yeba. Yede de aka beto so ne ahwe de entia. Otimi gi sa awards yi nyina nanso yeba Ghana ha. Artist of the Year no abono Sania America abo achichide. Yankomra. On behalf of the Ghana Music Awards USA, we are presenting to Kofi Kenata his 3 awards. He won the most popular song of the year, High Life Artist of the Year, and High Life Song of the Year. So all 3 awards. He had a hat trick at the maiden edition of the Ghana Music Awards USA, and Aisha is presenting to me the High Life Artist of the Year. Okay, and then he has the High Life Song, and then the most popular is here as well. So we want to take that one to Aisha. All right, what me say Kofi Kenata nani aje pa nenso minim say na adwen ye no 22 because abrantie etimi wini awards bebre UK na waje US na waje France na waje nanso ye be piemu wa Ghana ha abrantie nya de a watimi wini awards no bi neno na ye bisa say
guru obi be say good kwa bo nwum bi a wakasa tia okay woni eye obrafo na de sa nwum ba kase bo na mo kan sem bebre ensem na bitia obo ebitia o chia me kwame sometimes so na music a na fe Ghana music so mo no mo ye board ento mo ye imagine say guru pa de so be from abeji award bi de alleged omo ye imagine say award no ntimi nji bi da the other time things a guru ankasa kan anya bia pese ehun die nti akofiki nata wa back down domestically want to me NG artist of the year na better high life of the year most popular song nanam chena so main ayini de want to me nje enne ye behwe ho asem ewo ha yemre ni nti ye bedi kan fa first four stories si na ya bobo hu ama atiefo ni ahwefo nso de omagye nkyere aba ye ba na afi ye de aka no nso ato aso mamema abayafo nyina akwa ababiem na afi yento ankomodwetwe ne so wayo si bibia boko de yeah screw nyame adom no mpai bo ye da nyame ase ene wa ho fama no so de ebosi ankasa we ye Elisana Edis de bia ya na ne din no I say me colleague bi ne girl bi di Elis nti ya na kama no Edis collection Edis collection oh in fact brankasa dressing dear oyade pa nyame nhyraw your friend wo frɛ nyame nhyraw boys are young oh frɛ nyame tu sɛ ade bia de makwa nyame tu sɛ frɛ boys yep boys yes sir why you buy no hey what they assemble ba o nana minima asem kro bombo no so aja paso se bibia boko ya da nyankopon ase ya da nyame ase e ba de se dia na ya dwen ya ho ai e ba ni de yempe ho asem ana presidency no senia asimasimu ba bi no yenso ye begina na Ghana president say ayi person ogina KUM kumchacha dia kumchacha bia wa frame was what did agro so me was what did agro was mama nkabi no did agro eh case na ehu o was mama nkabi okay agro anti enya dia wa obedi na tembia no ordinary di agro okay enya dia eye ne pass opese oba nebum oso opese o mi ehunu se amamu na tofom okay ntobia I saw snow hwefa mu bia bonibi nti no so ba sare che all right me da say Mr. Nim bibia boko de ogo adwumera ai ye share ya chew be 2 years ni na Dubai te sen Dubai bibia boko Dubai kra omdi pounds and dollar okay o de ye bebe no so na na say o discover o Dubai burger bra Dubai burger adwumera bo adwuma me da say yeah why ade me da say na obedu Ghana no obeti uba kumasa beti sumpanka no sana sumpa usi ehu yen sumpa mebo adwumera na baso ama ha efe okay ntina na mproman ko for say swame station no kre say ya de swame bata ho sanse sawo studio ha no de ha kama pa ha fe papa say I say Dubai station bia na oye adwuma no ana me hu differences e wo okay yeah okay what you have oh tini pedi trungwa na adwuma wa sanet here because oba no abehu penikese wa UC any boys na che say bibi ekoso ku na dachi ma so be kan yensa na ora shipa who say dachi ma because wa ma na ye dey na adenti na okasa so afimi o ami amitimi wa afimi ro amitimi hu e ba wa hwe mi sa that was wafino o mi fino go femi academy ka e di obe e di sako dachi hima school fees hey dachi hima no school fees o de yen semre mama ne wayo si enhase wayo ya bobo stories ni bebre so ma yenti wadwenkyere ma kakra dia fa aye ochia me kwame ni book na watro no okay waya de pa titiru ni se baby anyame de na beduro na opose oda na di yeah
kukuhwe ase a ofa mu ahokyere baby e odi yie ekwan nam so a na nyame de na bedu sa bia no a obeda na di ama obia wiase nyina ehunu se kwan se no ofa so na obi nso timi kotobuku ni bi kan a obi nso timi afa so e de abobra na ne titiw ni America side akokopie no cry because be cinema bia because America me fan se me won nchen me hu se na o video ni mu bi. Oh, okay. Uhunu wo mu. Oh, nice one. Yeah. Nice Fred one. Collins in cancer. Okay. Yeah. But some talk akra dan fans one to free ho. Oh, nice. Me hu se o video ni mu. Eti na ankoye obia se me yo a. Yeah. A big plus. Yeah. Ono angasa no wate nanim ana o man Ghana wa ene nyum tufo angasa no wate omu nyina nanim because onye ize se broni ebebo abaso no wakase oji book e dey to gallery libraries ahodo across the country na be kom enye easy yeah eti na minchira no so wate Ghana animu sa na ama bibia so ai kama. Okay. Baba Stromboy dey na say accommodate na o si o didi once enka ne dey na otimi didi di snacks that he say there once and so kra gobe odi na wia se na be woni ye ma che ahoche wo mo sa ahoche wo mo buta dey media minim se bia wo mo enshada enyi adwuma kesi bia ye no minim se celebrate unse me ka se me abibisa mo yen no because some pa for there yen ye summo esen sabi obi a wonya celebrity busam se die ntina me ka die ntia bra se wo bi o se woni bi o pie bia na obi obohu bia e pese obaji kakra e de fru nchen all because odum se sini adwuma na wo ye wonya sika bia wonya nka ba ko bia wodem yeah enti eya na pressure no e wo ye so no e high obi ko timi ka se ma to sini sa e no mfi se bia ye ne sa ye executive producer sika ne ba bottom direct enti no sa ne pakro no wanya bia ma na e big issue yeah na ebia wangasa dipedua no ohu kire wo chamai first baby ani etofu agu e ka mu a yetimi di kono energy so dobo no yeah o dobo no nyese skana wo dwa na wo ye no skana bi be kan wo ebia skana kura ma but baby kro na ko na so ko o mani mo ye den ene mo so boko baby aduane bia na manfo salai pa e gobe no a is a home marketing crab bawo TV so ni radio so nyina ni easy because onya de gare ni botu kakra bia ma na wafam e be da ne ye ma che aso ka first na ko bi togo ba o so ma gare ni kakra bia na gare ni ye mo yeah all because e be do so ama no na etim se congress no yeah odi kakra bi no bo nsogu so wa wie ense se nke ba ne sa ye be se ye mpani fo omo fo ni mangugu akwamu ye wo school so Ashanti region school so on crime omo $10 ye mpani fo no ya we oh yeah I know there bebre nana ahokyere na ye pese ye hwe ewo mu se dollar no kwa na ekosoro na unsusu se ye ntimamufo ye nso ye ka ho na ahokyere ya ye kese chama ye ne ka ho ye ne regularity because obia ton na de se ne ya wo pesa de no e big issue pa o meba one di o man so ye wo mampanyi odi o man so ho me so mo hwe yeah eju fi se ba ku mienu na se nipa na koya de ne ya che na obi fufuro be ye bia na there be obi fufuro nye bi makofo ma de ade na makofo an se ne bo de a se me nton no de me nua ba yi ton no there be obi an so na bi okofa na niema no kre eju nti me nka se me niema boy de se ya regulate o man yi a na se bia bo ofo ma no se me koto tomato sa once de ha menya no once de chama se mo ashi too much okay I said no fu okra bebra pake o mkas ene unika keto bi a o de be yisu a ukra 4x4 oba pake Dubai boga buy say wa pake ni range yeah because fu no unu baby wan ha baga se bi a o ma buo ma pa because first say na ukra 50 Ghana na auto 2 gallons a ene 50 gallon to 1 gallon yeah nti eba se mpanifo o mo mfa o mo nsi fom yie pa because the omani corner there say the so work no and the comedy the once again oh did once a day obedi di yeah I want to know okay in the person yes sir penny for one share na masa ati kura say aye home use car sir
ya to na kaka dwie ye be ye fi se no Yeah, first omo be ye free ho. third world country ya do say sama ko for Toyota for ba akwa for Vindo bi for ba asamu ka so ha enu je so bia betimi atoka mo no enu je so bia betimi atoka mo no second hand cars na second hand cars ne bebra first September wo mo be ban ni nyina dabi wo mo wo fa e de batosuru ntimi nyi na aban fa enti wa na obejai akra ada ya do say third world country ya do say a ye obi abeto brand new car achi na se mo say bu ya bra yesu ana asemo. All right, yenhwe will take on Kofi Kinata ni issue no. Kofi Kinata de no mza Ghana ha no ye nyatwum kakra because you tie Kofi Kinata no ma ensem a wo nwumu the way osisi se no nwumu fa no pani wa kra obi a tene nwumu obi a nje na mse nyanu no so wa ye bia timeji high life timeji we nanso ko outsider ochi de you know edu no so be ma no anyanu no so na say ye register o ma shisha na say ye da o chat sa atu an nsabeka enti enye amount for vote no be vote dodo na be mo sa ono strong room oni hobi na o kire say Ghana Music Awards no mo ye no e chat no de ma award no chat anyanu no so du no so ebeto enye amount for voting ni de o mo ye no na ma o mo aye obi na hwe so voting no say ye sika wiki na ta na nya yeah ono we do so ri nya e this nipa na o hwe so na ana be hu se we nipa no pese wo gia na o ma waje chama me nimda abra chat eto abefa me da se eto abefa ya me da se pa me da se ya mi shwa that ma wa be dru ane ma me nko anim homra ma nko Dubai Burger homra anim bogo. All right, my yenti wadwen che stories abobo so. All right, yenti atiefo ne ahwefo na kakra yede ebe famu ne fencing o hwe Stone Boy a o se ekom o se come to know the ones and also the so the Dubai Burger they o see the ones baby ayedin o Dubai nyina enye Dubai na but baby ayedin okay what yes na say Ghana de ne de extraordinary okay it penifo ne hwe na omfa de ma entoto na kwam na one thing is say obom entertainment in the industry more Ghana has a compare the lives of some adjective few say obeji din pa o taxi driver titi ali esusa o hwa o pre ape akwakohwe bi zo be hu say ni pa later say obre ansana wanya na no aduane edia baby say hu say how na sat no magi din no na omunya sika na enti ebetumi ti Stone Boy kaso di once a day enya me nwanwa ebetu abase din no waje obenya flashy cars ni because say we brand ambassador cry you to me ma car Stefananti na obi hia na sa car ni kurawa onim say ye wow personally wo dia ba mi kan ye dia ma say fa ye adwuma okay na wo nam gum na wo di twantan e de wa ko peduane aye den agwa akodi wo kwa ho nti ebetu ya no kure nti niema mrafom na afi ye hwe the first stories ni bi ne dia hin bio o chame kwame ni bookie yeah and who ni say Stone Boy o pesca go o chame kwame Stone Boy pesca go ana sika no ni bi kra obi sika no obi hu say obi a won level a obehu say ekomudi no okay ebeka u 2 cedis ekomba obi so 100 cedis obeka say ekomudi no ebeka omi so 10 billion obeka say ekomudi no into one level so aka say odidi once na week a o vision enti a wakasa okay what you say yeah enti wakasa me ni nji ho achinyi because kakra one account no wakasa odidi no twice a week e bia some years to come no yeah na waba bankrupt ebe ha no ti manen kan se die ope na ma ye hwe e friend saying onua watch books ochame kwame eye se Ghana no eto de bia ye tena se na ya tro bibidia to de agyanchiri man aya ye ntumi ochame kwame books no e fi oni abrofo no ya adwen se wo mo se abibifo mpe akinkan no oh yeah parking kan I know the titikasa those days no yeah parking kan because mo se abibifo de nimde
Shasa says you me to akofa Ghana 4 parts what the share soro me betu na the share book mu dia 1000 years enya no kre enya no kre okay ebibifo tu kwan akọ abrofo krom akọ bra bebre na se nya akenkan ya menyizo ko betumi aduru sa ba bi o modu no okay ye ti Ghana for bye say any akenkan ya na hey that's him out there edu yo cha me kwan books na is about awade hu nsem ene wodo loved lockdown loved lockdown ne wife Mrs. Apple ene kolanchi book no ewo Bruce New Jersey one enti mama other stories na fi yenhwe how say Kofi Kinata so artist of the year Ghana how ye ba Ghana hawa musifa mu mamu awards na and to anchu kakra bi ewo ho a bit is said there me ma example bi ti said there omode koma a friend say Kofi Kinata no one anka say na the best way I ma awards ho no ma na anka ya ba ebia fees wadwuma no a wo ye wo sompa na eso ani enti ka ebia brand bi na ase dwumakuo bi na ya peska kakra ne FS plug bi ne ya ba betu din kama ne ya de ahyewa nyunyam but the sense say ye beji awards agi say wo sa test sika ba ansana wo no ye vote no wo sika bedoso no ene ye de awards ma nya wo wadwuma aso ani any differences ni wa how say no say no ye wo sika edoso ena ye hye wanu nya menye wo wadwuma aso ani say fans no omo views no it is the fans ni views ni dia they share their views through the voting maybe man ja betumi atua voting no within a day and they behind the scene betumi vote a ememedu behind the scene nti anu gina ho ma adwuma anase gina ho no mo ma sika fans view muma was na text so fans ni view fans na betre say and I say fans win man text no 50% text na ye ka ho asem no obakofo betumi a text in a bunk ade atum once na say nipa no wani gina adwuma ho win nti so wo sika na wonya awards wo Ghana how enti wasema wo pesa o kan Dubai boga wo pesa o che say Ghana ya awards no enye papa enye credible school fees awards no because ye fa awards me ba me twan ye fa awards be say BET BET yen test so mo vote o yen test mo vote ni nya we say MTN mobile money wo mo nte mpoti ni nya MTN mobile money omo question workers wo pe Grammys awards akọ asese onya ni ponya artist worldwide nipa be 100 and no me collaboration okay and anya we say text adwuma na wo be ye no ene ye hwe so ama wo awards and to just Ghana ha dia wo sika na say you miss Ghana and ye this sika ye miss one na ye nam e ma wo which is not right na say auto award no moto you buy moto ye kakra mama bram seconds bi o ma awards no say me say o ma 3 categories ye wo say ye kwan e for so bo nyom e wo e say that year no I don't know that shows do abebo anu nyina ka ho and of a board na omo tena sen so obusu percentage omo de be ma ansa na vote no na vote ni be ye dey o no na problem no by in enko sen ko mo yi vote ni free also mo yi free 70% there which means they need the money cause you will be private work you will be business oh ma go for be for Nigeria bet na Ghana ha no ya no operate awards mamo and you just on no choose nipa obe win awards no onyeska the more you pay obi kwat me for chile kotueska na onji ndi se Kofi Kinata you obi a e wo so oje award na nipa ni gine ho definitely on be vote ama no awards ma Kofi Kinata no anim some be text ama no ama watimi awini yeah we mamna mu kakra amekai we ba la Kenya koje na was no ye international conference center no yeah ko ni nim se Kenya be ji do si oh sir yes because why the first one enyo no na koje ye sometimes na texting so no mo text mo vote say ya but you be so na ba jinti so ba yeah definitely first one enyo no na koje ye second one will be full for third one fourth one ana yin na edi na chine na koje ye okay enti ye ko no the cast 4 ana ko because you know say koje ya was back from 4 ne dia ba anya say mo kan minimo
Oh. Na so krono nko a. Ana anim de. E ka me ka se no so do no so na sabeka. Okay. E hon na ye me mama no. Say o ma ye list. Na o mo mba wi ni nyina ya twatwa mu di udi nka ho a. Ye be mo hu se wo be na bra. Yeah. Kai. Me try say award bi na say mani kwan say me kokra. And pesca Because say a list there. Pesca go on former guys no move from vote to mount. All right. Any medase. Now Stonebwoy say we should celebrate those who put Ghana on the map, especially Asamoah Gyan. Me hu dey Africa. Mo twen anipa ne wu wie ansa no makọ any statue dey si kwan ho. How? Na say ye come more my anipa ne ti ase no say o hwe wa bra wa yosi. E bra na yesusa. Yeah. Ye hwe. Wa nya na hwe na. Oni ajako. Me ka ne movie bi ano oni ajako wa se bobo. Ayo bobo. Wayo. Oyi wona oyi kura nya fa ska wonya nukura tumi so ovu issue. Hey. Case na ehu. O nukura. Nti ha se mutumi twen ni hwe nipa na dwuma awaye. Na mutwen ya nipa ne wu wie a. Afi na mo ko hye tuntum aka se waye ade. How? No obede hu se adwuma na oye eso mo ni. Yen hwe Kofi Kinata Awards ni biem. Nti no yan pa ekwan bi so na won na wote ase ne yem mo na baso. Animu ye you know mu se adwuma na mo ye na aso Ghana fo ani ni wiase ani. We are presenting to Kofi Kinata these 3 awards. He won the most popular song of the year, High Life Artist of the Year, and High Life Song of the Year. So all 3 awards. Yeah. Everyone had a hat trick at the maiden edition of the Ghana Music Awards USA, and Aisha is presenting to me the High Life Artist of the Year. Awards na etwa gusa no. Enti se anuonyam hye bi wo ho a. Yen fama yen penifo madi kan ma bo bra ne bi aye adwuma ne bi. Let's say who senka Ghana the statue nko a o. Ka ofa her statue 6, ofa her 7. Because bi mo be ye bi o. Bebre bi good. Enya statue kra eno kwa de betwa mu. But say abasobo bi na plug bi sika bi ebi amatis bi kra enya hwe. Okay. What you say? That's him. Danza mo betwenya many panel free mo wi an. Baby that's what mo tie no. Yeah. The most na ni say go yi. Now the picture nche wana kasi miensa. Esim. E dia oman go wa yi ni accident no be the car ko bomas. Plaques no, yeah the Mau Awards no, a true dear dear ultimate tomb, but Ghana and the down value. Please, your plaques will cry and the mark crowd do fear to me, Jews and born. Say a durable until so when ye. What's my inferior things and Kuma? Hey, Dubai. Ghana Movies Award now. Yeah. I will be dinner what you see no. Chama. So, yeah, the man no one should win a Jufu in some show now. So, tutu. If the me am for fear, it's me town. Modu. Ha! Minim says, say engine logo. Now, what did the engine blog be? Okay. All right. But that's it. Mr. Martin's audio submission, Nessie. Yeah, what's corruption? Corruption. Timothy na munya yenye. Okay. Me bo mama ne. Me bo man amane. Boys. Yeah. Controversial man. Yo, e dey already asi. Yeah. I mean so bibia otie Sumpa FM. Na wo hwe Sumpa TV. Na mse nsem no de eye we wo mu nyina makeka efa abrantie ya e friend wo chiame kwame ne krata ya o watwera o de akọ abruchira akọ ye ho adwuma yi eye efe ne mum so anye sika mfiri ho a mfaso bi amazo ni nyina so bi nye sika mfiri mu ade na wakọ lunch no esa de a wo ye bia so nya sika free mu masum de so nya sika free mu na dachi wo ya akokora wa mebre enu ni ade hia okay ene watu ya fopa so mu nya bibi free mu a na se onya blog no dollars ni bi ebi guwa no nan ne kakra onko ye yafo dachi ansa ne asresre akoma no tim dem vi se e ho no de metumi aka no Kofi Kenyatta award no award kura no Ghana award ka te o kan ho asem abenya problem nti ana mesumi pese meka award ho asem
Okay. Edintia. Se chira no be mem bio. Se na no no mo ma mi bio. Minim da. Ma word wa ya frame ya ya mfa ma me ye ba akopɛ. Omo frɛ wo. Enso man fa award na ma wo. Omo ma me ko bi. Ye nominate me. E ma me ko bi. Okay. Ye Jimmy Hotel kese. E ma me kodam. Nkwa na say side attraction. Me nkwa. Okay. E wo encheri sa be 5-7 years back. Okay. Omo si golden award. Yeah, golden. Omo ye ba akopɛ. Yeah. E wo Ghana omo ye wie. Omo anye bi. Omo ye wie no omo anye bi. Enti boy bi esini bi made in Agege. Wo ka say esini wayo made in Agege boy no not the champs so no yes sini no. Oji award no be 4. Nti in fact say enumu me nya kura nya hwe. Okay. Because na African one unye Enya Ghana nkwa. No. Africa. Okay. Nti me fan say Ghana for ni Richard. Na Richard Wom na Kojon Kansa. Okay. Kojon Kansa Rich na me na Ramsey Noah. Richard who the American no. Enya taxi driver Richard. Master Richard. Near 5 Mickey. Near 5. And now over the ma Ramsey Noah. Okay. Okay. And Nkwani award wa me makwase da because I know the minimum we near from say memra. Enti be quiet nke bibi pie mu a ka the American say no the minimum we and ya frame me. Yeah. Me nya kan ke bi campaign bia me nya hwe ti bi de no san ka makọ akoy bet me quiet kura no. Che say me we kakra san say nipa no be hia ho no Nigeria for no. Edoso Nigeria for edoso nti o masa frɛ no kra na ɛhyɛ unkran yeah we say Accra there be a hotel no Hacks the hotel. Oh okay. Sa we no na omuji ho nyina nti mini samofori say na on can nomination ho bet okogina ho ma director 1 Frank Fifi Garvey no ka ho nti no okoje best directing ni ade bibi santi we ko bi ma enu na me ko hu ya but Kumasi dia me ko ho Kumasi dia me ko makomienu Kumawood award nti Kumawood na ya award enye sini say ye etwa sini na free Kumawood okay general awards okay obi na ye na award and what they to Kumawood okay na sa Kumawood no die me ko hu ye no na o mo ton award no ye ton award no se wa ko dwom na wo to ade enti wo kwa na watua na wato de wo pe nti madam for ba ko to bi ma na yire boys we your friends again wa oh me na me nkasa mu emfansie to bi ma na yire Benedicta Gaffa oh boy bi no ware no no doctor America no ono to Otobi man no wow so me no kan sika obetua no no de e ya de da ho no wo mo Thomas ana bibi wa akiri ana bibi ani akiri kai ya de bo abaso keke uya na da ko tu fi no o pa jato interviews na benya ko na de akọ kire keke so that is ska bi anim nti oboton ti media award de me sheda o ye bo abaso a eye si abo abaso a many pe hu se adwuma wo ye no so ani but adwuma no ni nyina no mo de bo abayire ho a wo benya bibi afiri mu me enu ko ani nyame adwuma bi a wo ye bia no wonya ska free mu a eye si award no me sada me makoma no eti ema no okay so that's here nti wo de ba we say so dia no a Stone Boy so say kom
come oh Stone Boy come no de ka se kan e be kansem ba me hu say nyese wayo ka say ene celebrities ne ahochire na duru ho aka because time be am fresh the woman ni say because boys and never say na wasi akeka man kama hwe tie enipa bia wo wi ase o now se uswa now see yan twan na say now oh come baby se enipa bia wo ya brante a ho se wo benya maintain wo ho maintain wo ho sa nkakra sa enkodumre bi na wafon okay enkodumre bi na wa ekese enkodumre bi na wa ese dabi okay maintain wo ho tambia se wo ye fi a ye wo fi bien kasa kwa we de we dirty so se wo ye we obi a wo ye nkonkonsa di nkonkonsa no ne ye hu se we de oba no ye wo ye bia ye ko anim eno na wafa eno no wafa me de da bia masima me kan say ni swa ena me yire me hu se me a me bo me bra bra obi momo obi enti da bia me kobi obi a wo kobi a no odu ho no ka chem say boys ye ko me froka no na me ni wo makọ mo amaka akire mo na maka akire media me se me ne wo mokọ yeah ti da bia me komanim konkwa so yeah enti sa wo hwe enipa num binom se de om si a om ya agbonwura ya si oh se de enam se adwuma ni nkoyi enti enipa kro no wo hunu kura I say why chese why mobo anase wo hunu se oh na se no mo ya adwuma de no ya big ba ade dina na se adwuma nkoyi be 5 years ni why say sa subai no wo bi a you free wa kuma mu ana wo live your life but brand senior what here maintain cut your coat according to your size okay and fa bi kika ho nya we say nya baby I won't rule officer of force do ho wo di compare saadie we ya we can all say and they come the end odidi ones Stone Boy musicians artists obi say womo yeah actors any actress footballers obu sie nyansa okay keke adi ntina meka so omu sie nyansa ye beto aba wa be kan say yentuma support we yentuma we ya tuma ni we ni pakoro no wa mo no homode wa nya de wo mo wa man no obi ebre sabra back fa nyansa no a wodi support ni pa no fa sa nyansa no abra back be ka say papa said ye kan say o ba be ye no ye nim so be ye no nya no na wo ye no papa ogu ye dim ase jadi a wo kire na de wo kire no amoa ye ekom de ye enhye kwankwana na moa wo ho nhye ho enye wadwi say ase ade na wo ye no eye fere enye fere o debi say ye wo say wo mu tetenu ana ye bo band ana say ye adwuma we no na ye fa ye ho mo bo politicians no ye de ni say so wo be fa ye ne na o ka che say mo we ni ana mu ye bibi mo pese ye ba de be bo wa ase a ni a charge ni a ji esika ni a be bo ye bo wi a ye ni wa wi business ye ni uni bibia bio wo free platform so aye megina so so pese ye be gina platform so dia ye draw ye nim ye ni aye when acting no and ye no TV so no ye draw ye nim ni ye nim hu ni be gina keka nsem hu na kire audience no e bana mo ma hwebi mo hwebi a ye ku ye ba bi ye ni uni asem ye kan asem a e be ka se montuma we montuma be ti ye be comedy ma ni pa ye dey ahwe keke sa na ade ne tie ba ne ye be boy ye bo wi a ye ku ye ba bi so betena no wo ba ni mu aye ni me fa se a modify ama akoba se se de ni bie na ba ma traso se udu hu wura mu abenya bibia ye dey adi fa hu wura mu nenya bibidi tudi wo hu wura mu ni wanya bibia ni a wuti meka na ni wo account so hu enu na ama nipa bebre wo mom kasa me se Stone Boy kasa no na me hwe no me hwe sa akode
Stone Boy okasa me twɛn Stone Boy me twɛn sa akɔdeɛ I said Saka be kasa but anhyɛ da mpie wo kasa no ɛkɔi nkɔ kɛse hwɛ ye wadeɛ bi ho no ma wo ya ka mu bra na sa akɔdeɛ ebie na no akasa no na Ghana ni ɛwɔ sa akɔdeɛ so say wo ye best number 1 rapper eti your best rapper no wodi bibi say ya ba obi asom wodi nyuma ba wodi we na ensem inflation we bibi anu akeka ni ade yeah oh na say nye inflation na asɛ kura no we dey wo for say inflation no wodi ka de ato nyum dada eti krono no a ekoso no omo bodo so ohu anase wuhu and don't need problem a ɛwɔ hɔ a ye twɛn sa akɔdeɛ sɛ bi mu bɔ krono wa papa me dem nim so mo ye adwuma ya mamo ha adwuma no na enhyɛ da koye Ghana ha me free say metra o ma we mu ana mani fredi yeah every Kwame Nkrumah time na bi so aye tu no aye bubu ne statue nyina wo Ghana ha okay ye tu no an ye statue ye bubu ne statue mu hey niama papa wa ye ma nyina nya no ne ye hwe statue keke ana akwa bi no obodo no na otu nyim wo se Nkrumah ya sata na omu sei niama Kwame Nkrumah statue ni bibia omu sei no efri satam no abaya ba ko abawe abokro no mahu fili dodo ye fan sa ban wo madwuma nso ani dabi wo mabokro no fili dodo hey asemi de mu no nyese bia we wo mabokro no no yesi mama wo wie we wo mo so mo koyem confirm confirm na tuko guinea fowl me boana yeah somebody create it obi mun sentwefo yai yeah kofa baafo yi obi ne create yese and confirm ne ko tirim ya yere ya wuru ntumatu ko omatu ko Burkina ye ko be amwanu tuko yeso obi anhu so ye ko omu ko penti baase ho 3 hwan rebranding bases no we am said sika na say eson pa 3 billion as a day bibisa ye nyina ye huni eniama box eniama bi basa bi ni ade we your friends mama adia mama na kuma we no ye yi free na kuma ni mu e ma wo dan empty eyi anu ne nam ho na free wa toy no ne nam ho no e kanea yeah dum so kanea no a edum wo ne braso no kanea so nya ono ne e create that mess yeah se obi nimu a ye wura we Rollins e baaye no ono no si chinchira kanea no de bi bekọ ba bia ye bo ye band no ne ba kanea ni ba bia ba se kanea ne bi ko ba bia district no kra no district bebre ba ne ya create ni na kanea nim no crepa even at all 1972 micro office ya ne kanea ni ho ba se kanea ba hoi eboa me chese ne ye generator ene ne ye bibia na Rollins si obe creating kanea na mara ko ba bia ene o creating kanea no ti mo na ye create ko no na ya ko so mo no so ye dey na ho odin ba fam e de saade no ane be si o mampanyi ku fortune adade na dum so no afedi kanea no ahodi ni nyina asae to chese mahama modern bono na e konkan because of force yama say dum so no na onyin ni sa ban we so free so na de obeba no so e beka se na we yi o da bi o we nu nya sesesi o na do na adwuma nyina 4 years we one time president Ghana for ehu ba se ye beto abai o san wini o wini wa he Ghana for de nyansa wo form and you quite say 4 more for Nana and so ye slogan. New slogan by me kaipa 4 more for Nana 4 more. And Tinanya Juma way and here Friday. Atuamano. Hey, yes, your man for Kahu, then your Mawayano. O may have been Kahu. Say, go money Jaya. And Canada don't go any problem be. 4 more, 1.5 for what way, any Kakre Gusway. Then partner do any better say, why you we?
onye bibia wo oh sir na no that's ombe ye ya kwan bi ne hwe mu de ya na Ghana fo mu ye mobo gaga kumase fo ye twa wo se che mensa bonsu nsuo wa ha wom so mu ye kwa we wom nye yo eno de na obi na emia pure ta kwa mu ni ya bu ne ho akwa we mu ya ye efiri ha woni mu ha koi so am I think say yesin enka ya ye mi bi say ya ye akwa ye fi ha kwati makro ye nya nwie Deja wom ye wo hu nyina wom so mo ye wom be ye hwan ran ba to so be ye de interchange e de no ma ye ho afi no makati so that so mo be kati so wom kati de ti ye hwe se jimi no a wom so de wom jimi no a wom keka fuli ye no wom tam otumfo gidi ed otumfo kwato eja wadaroma kroni de say ye bro say de wo adwusu kwa mo de wo de say buankra obu tam go tum for the nikoteka ho yeah don't ye twam kiki de ne aye ho omu dibika ba ha say ya kasado do enti say no 88 no ye kon 111 anom ko lanche no we asisa ahemfu no bi otum for ehwe o se we de menko na osuma ye anom ko we ye fro say tetrede dia no ma yo hey etie ni a ye celebrate no a ye kika ansam ibo no mu a wo mu de kania ni dum so ni ni o mu mra bonte wo mu mra no mesi wo mu tirase wa kan ansam pa I say Yvonne mete ne nka che du mesi wo mu nyina wo mu fa jimi no a wo mu de yes ade no esa fa bla bio o boy siki wo mu ma yes ade no kuye mo atweti se sa kwasi atweti ni nyanu na hia yai na nyamutre me chese sa kwasi atweti ni nyanu na hia yai ye nkania no wo mu se si abonten na tie no wo mu fa se si ano ensi kwa so se mo vigil mra ye ntia ho e ma wo so won ka se chinchina wo di 11 ba ama ya mpere so a wa ka se 11 ni wa yentimi ya di 11 ni so ma wa timi anya hwe e say kwa IMF anu di ara me oho ba bia na na do ko no emfa me ho esan se de ntia me ka se emfa me ho se mama de ko ho yeah ye wo ho na wo mu anka se dwa wo manim so metime yi afiri ho on ba no ya no so ye wo man timi yeah on ma sandi 1 year erika ho anu so be firo no mde bo mu safo yi me wona mama ya wuda ho wo so mama wada ho be sori afọ da wa dimi asori there be eti ade na ho me nipa bia be fe ade na ode akowura na ho nye no ade kro na no wasa ade aye dey aba akowura di se no ofie ko no onyi ho onye ho ofie ko IMF enti ujidi senka ojaye IMF fo anka yakoye nim hwe se unim se sa IMF fo tomo e control man no a bibia di na kwam je se yes stable eye wo a wo pese wo ye adwuma bia no se se wo ankasa wo be make wo adwuma kakra emfo ni to abai no so because abai ni no yeah enu na Ghana ebabu ai because Ghana je hu free emrofo sam nyina nya sa anye dai enim man because nya sa enim ni se mo so am hu se si auto se si sika ba se ma wo kwa bruchiri nya sa be ni wo obi obakwa bruchiri bia wonim nya sa me kohwe snow me si obi obakwa bruchiri bia akoya adwuma se o te ho wonim nya sa ye be to ye ankoa ade ye koy you say de ya na ye ko ade ye dwan ba fa de ye de tweska ye de ye pachaw ye de esu si eni abetako akosom ya sabere wom ko kakaka so bi obefri Ghana jai kasajai ni eni abre wo fi ha tese wuti ai na so ho ade na so man ni nye mami ana na ntim kwa adeti na yetimi kwa me kruma ka say black man escapable to do our no affairs me wa adeti ni yetimi ye no bobo mo so beji mana ye all right muja ye ye better say that's a come die say wutu otentie sika ye sini adwuma no woni bisa gu abafem agu say no ma ye research ma kosusuma wura ba bia sini adwuma agu totally sini no enipa bebre omo fari so mo be wuram kura because obu ha YouTube no ba wontwa bi da series ba wontwa bi da nti sini no wa film say di bakro no o man bi o da no wiase ase me wiase ase sa akrofo no o bu masini bio de sini wiase ase
Sada transition. Oh yeah. Nipa bebre I think a transition because and then Kamia question attractive. Ya research as compared to nipa no a wo mutwasi ni no obi wo ho ma otwa bibio wa free because Pa Thomas enyai phone ni fa ne Pa Thomas emefa 1 and 2 mladia ene wonko baby fa. All right. Boys. That's my boys are hitting. My your man humena ententem so yentie won so. But I thought I know when you butre. What is? Say na feel bad go buy and I say. I know when you butre. School fees me da super. Me chia super TV for ina ne super TV ahwefo nyina. Na me sha say free asamoja de ni so. Okay. Sane Stoneboy kan no no kre eni kwan se ye twen manipa no asem bi to no ananse papa awaye no ade ba kopa na bibi kitikiti bi obaye no na ye de agina so na ye kansem hwese ne asamoja bae wa bobo 2010 penalty no hwebi mi hwebi na what did you want one who dey play one me hwebi boys. Why wouldn't me because any I want chance. Yes, see, as a more giant. Honestly, don't call World Cup Nubi. As a celebrity. There be me right. I didn't know. It's so yeah, what time I want to be a manual. And so what did the call World Cup? No, I'm not Kobobi. I think for this last time I was saying, oh, but you and I saw Beko. I was so you know you're training. Strike up, Papa. Omo ho born sometimes I you know training no okoje me hwe ni videos but on this story ba ko hwe atem didie be 30 something Ghana 40 ye ejima oye nyina ya hunere onim said the ball onim ball mu kra onim ball mu he yen sinifo yenye players aso say you say chumpa for hai yeah samuni sinifo ko ba mo be ma jo sem be hwe mo eso mo be hwe mo. Oh, you better mo. Oh, me say me kasi say. You better mo papa. Fix this amount. You better mo papa. You better we need a very good keeper. Yes, pass for ni nyina ka ho. Yes, you better mo. Yes, you better mo. Player. Ball out ball. O me chire me dey. E metake. E me ji ball. There be anim ho anu. Asamoja ye diri jira anim ho a. Obetimi aye bibi. Obaje bibi. Yeah. Sa. That's it. Emra saying wo ho. Oma hini wo ho. Tofi akwa wo ho. Yes, ye be shamo. Oh, ye be shamo. Hey. Emra tell you. Wa pen. Oma hini wo. Mr. Alvin. Jai. Share. Oh, Jama. Tofi akwa jersey number 5. Ne nanka. Oma hini ne nanka ba. Eti Ghana for ye nya di atem say di na ye. Okay. Ye nya bi waduru na ye. Aden. Waje waboa oman na nkasa bobo mo de eduru akire waye bi enti no ye nya di atem no ese ni mo ya na nipa ne kasa onko bi ma de na mo benya afrim o so onko bi ma e de obeko obi be hwan bi na o munya na maso omuko ma bi na mo de ne beko okay enti o sa Ghana for e jaye yi no na yes celebrate omo tias na nya ise adekitu e bi kra na ye di nipa na te ne ye ai ye nipa nkasa sa na ye tie obi ye wade opa na bia ma mmese oska ma me da wa ma me no me hunu so ye nipa bonini enti ye nipa nkasa papa bi o se ne ma me ensa ma pepa sika ntoma ne nam asemba na okay nema miensa because wo sikani wa ware wasi dan abrosan wato Range Rover okoma yanka na namru an ta twitwa kakra toto no so odi agro enye asema mu ka enye ma nyina ana mo ye gender bias ye ka nipa nyina wo ye papa na se one day wo anya bia ma na obeka se wo ye nipa bonini titiri ni mema ema nka ho ena o cha me kwa me book na o twe no aden Ghana yetimi read this book na Ghana bi wa ha but odi bi so akopiem wo New Jersey ti Ghana fo nya recognize say wa ye bibi sa na very good Ghana fo nya eno ni issue no Ghana aditina yankase ya de ne yempe eno ntina ze say bi mo boabo mentase yankase no de kwa our own no yempe
because I heard the way almost see celebrate say wo nyina true books na ka ba libraries a wo do e wo yi and nka gu ho no ma na ho na ekokan ombekan ho mo say wa yo ene na make say oboy sikitie na o ma true books say nipa ni hu ni dai na opese o tene nkan na say opese o feel bibi wa yo to run atade ma obi obeje oh yeah boys to run atade ma obeje na wa true book na nipa nim say me call library ha me kwa ko hu wa yo si book na say oboy siki book afa kan ya denti na won ko ho won say abibifo okwo na maybe kwa ne number kro ho betimi na ye den acha get close to the person abibifo ye parking kan yo wane ka kire o de wo no da bi ye parking kan wa call library sa hold o Ghana obe na say nkra okwa ba wo say nkra ho obi wa ne girl ni ombe hia ho oh me boa boa mo bi nso nya girlfriend enya boyfriend akotena la wa call library bia wo read word bia wo nti ase the fact ni say Ghana fine boy bi ti wo fine boy we kire me e bia wona the vibe ni beba me da se that what you say nti omo wa say Ghana for that ma woni vibe pa Baby, I said, can I make a library? Okay. Any fine boy and a minute. You go library. One a minute. Oh, we no go X5 honey go how the any quantity say Ghana we see a value yan kase bo say local rice go pa because no bit of foreign rice akwakwedi okay it's no Ghana ankasa we don't value our own yen pay ya ankasa ye de let's go on pay local rice kwan mo on pay na dem be no pay perfume rubber rice no pay then e be ya amount local rice na udi modern be ba no on pay it's Ghana ankasa yen value ade a ye ankasa ye de eno nso di ebo asiatica on papa ebo apa bibia abo asiatica okay that's him no bibia abo asiatica bibia chuma ebo ko fan se maba bibia bi ebo asiatica okay bibia bi abo asiatica ena Kofi Kinata de no award na Kasagana award tina bibia ye di sika ena me won enye se boys e chirem kranka me nimsa award no moto sika menti ase ebia boys tie wa ya ade what surprising na man give award bia better than say Afrina oba be nominate no na obi aba be vote sai kan mo de ye den mo je kwan kan mo de ye kwan kranka ye den na mo de ye na say most I want to see Canada otono nyema oyi ni movie ni kakra yeah it's hard to ta vote sika na ye ni na ekọ hwan ho okay den na mo de ye ante wo say obi be ya ade a je say ya vote ya text sika amo mo ansa na mama nipa na public no mani age no na say ade na nipa na o ya ade no o mo ne ho on deserve that award no e sika na aba na adults ni na mo de ma no nipa na mo de award na man on deserve it na say award man Ghana ina ye fake say o mo vote according to the omukan no 60 to 70%. say sika na mo de hwe eno so ka ho ente ye fake one thing say sika so gina ho ma public e bia na ye ina ye ti hei ye ina ye ti hei e bia wo ya de me nya ade be san say me nkrofo wo sika ma vote ma minti no na e de award na ma me dan say wa debi e wo say hwe de wa ya ade no ne de award de man dan say bi e sika eni pa ba kokoro betimi ato amware ne oh yeah adanti ya sika na omo ma sika ni debi it shouldn't be so ni kwan say ti say wo say ye hwe wo body mbo ade a wa ye Ghana most beautiful adan sika no tia nom de amao this ye taxi sika mama ansa na mahu me wa ye wo de o ya ade wo that ma ye do beko na sumpa ya tawachi twetwe sika ara na hwe me sa ara na hwe me sa wo go ba we amani wa ye den papa so Stonebwoy ka so didi so Stonebwoy David say Stonebwoy so didi once intimi onu gra na ka say de ne aye di no emom eni mamu aye dini hey mama aye dini pan ti aban no onye bibi mfa ye de besi ana ya ma ye tiefo ne ya hwefo nso abam 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 0551 931
931 0548 931 931 0548 931 931 and 0551 931 931. Hello. Hello. Beba cho udini baby Okasa free. Thomas Tamale, my into you. Adino. And be no number. Be so couple said the busy behind some member bar. Don't know what to make. Jump in the bed. That's it. All right. Yanso, yeah, that's it. Hello. Hello, merci Annie. Hey, my fia bibi aboko there. Boko, merci Adi Madu News Swami. You. What an ancient warfare. You. My fia Yamisha. Why, see? I somehow okay, dear man, no, you know, one day in a stone boy. What did this time of Pavia Numren? Like a mamma can wear another ekra. That be a maluku fresh. Mommy, I don't know say you go. Ah, yeah, no, I just said that be a yaman I am ota. Yes, Yamo fa more boy Juma. One of boys. Why don't you have a friend? I'm here seeing you ninja. What a ninja check. Okay. Chewa na roka chewa beka so be gene breast ka o to nkwa asama do nko gene enko bu sare brand wa ti ama no. No great. Hey, kids ne hu. Ba, mami, yeah that's it. Yankopon Shaw, say abibia utie ye na ofre yen so. Hello. Hello. Me ba cho odini baby Okasa free. If I guess I'm a freedom like it. Okay, eja yeti o. Ghana ni ayede pa nyamini kene. Ghana ya photo agata. So munka binje penny for my wife. All right. As a moja so wake up no okubi e boy. I remember you di kwa kosoro. Why? Mama. Okay, yeah that's it. Bimusi emfasa monko bimuso. Hello. Hello. Me ba cho udini baby Okasa free. All right, Pacho Okasa free himfa. All right, yeti o. Why you see wa ha? Too quiet. Who hear me more? Hello. Why is this so ready so be boa pa o? Me ba cho you. Want me engine so. Hello. Hello. Me ba cho within baby Okasa free. Hello. Me ba cho within baby Okasa free. All right. Hello. Hello. Yeah, within baby Okasa free. Okay, yet you. Why? Picking up. And I went in the so. Hello. Me ba cho within baby Okasa free. Hello. Me ba cho within baby Okasa free. Hello. Eja within baby Okasa free. Hello. 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 All right, 0551 931 931 0548 931 931. Hello, me bacho within baby Okasa free. Bacho within is say. Bacho ma radio nun confirm kra nyesa yentu nkan yi. Why wadaroma Kalusha. All right, Kalusha it you. Bacho they make can say Ghana nkasa no kuri Ghana ye dene Ghana ye dia nkasa. Asa me flavi ku squad na buy ban kwanta be for my thing. Apeni sa o sheku de wa manu o mana nkasa gas e feeling ha Ghana ha ko feel gas apeni so unkuta wa me 1.20 me feel gas ketwa no. Avi ku sumano
o feel gas e ba Ghana sika mu a me fan say no 40 cedis impo which is 30 something 32 cedis na adan e dia da o man gas so ko be fa Ghana o ene de ba bi kusuma no nso ye de bo demisi no won e di nti na wo se banka a wo kina ni no bia na wo ntini na bia se wo Ghana no ko no see o man ni mo ye dene na ho ma yenka wo kan ni pa bi nti ase adan ntutu ni na ye na o man afai kwa man ni dagem ko ba ko pe madam ase. All right, Yenso, that's pa. Hello. Me ba cho udin be akasa free. I'm from Mr. Kofi. And no was ki wakasa pa wakasa. Fa me mo no wakasa but I get to 12 na kara me no wa nya adini. I didn't know utu kwan free akwa buntira. Wadi mi. Da jan de me no nya adini ni wa za kasa. Ko man ni mo din kin tu pa no. Akopesika ya do bobla no. Ko man na we ko do o se no disappoint ye. About wakasa inenso I want to want them no nyagini. All right. Yes, we better say hello. Hello. Me ba cho udini baby okasa free. But Veronica Fashion as for him. Oh, nice one. Me ba cho yet you. Oh, in Tato, then come out in the Veronica to make pa. Oh, Betsy. Papa. I don't know. I was the time. Many of the parts share or mine. And why, dear? I was so am penning for necessary. What I can toast now, I am in such 2 cities, but Pian come in such 2 cities. As so be I didn't Papa in Casa accommodate, then accommodate. Shall I accommodate? Shall I lining? This week, you are to lining. I am lining, ha. I don't yet tell my Ghana, not your 3 years, sir. Me empty me town so actually me Zamia at the man not the sun sir. If you are so fair, you am penning for no money you my why you money sapa medasi. All right, yes, yeah, that's it. Yemfa last caller. Hello. Hello. Me ba cho din baby akasa free. I'm good evening. Evening, udini baby akasa free. Me FM doing because I feel to. Okay, my eti ominia. Na boys and the wakasa pa many in the kapa no hona. I say could be no one a full not in the class at all. There was 2 quite waiting on and on Juana. A casa and the wakasa. And as a more giant so the local work up on them to be said. And that's why once I need to go on my 18 make a family in a park and that's why. So then Brazil de Tete Ronaldo Beko. With me training, no, not the neck could not hope be a bubble. All right, yes, yeah, that's it. Yeah, and it's I say Brazil de Tete Ronaldo ne women in Abeko boys. Ana yesuro mana. There is a sana yeah dear. All right, yeah, share your last 2 stories. Yeah, running call into we know 2 minutes. Now, yeah, nim hammer of the last 2. America create chairmu free studio. Also was studio be 18 years time be was enti no boy underground boys mo ba kama na say no say osaba back to studio enti akoye ni jesem na your video bi ayen hwe wabra na hammer o produce sa akode ni obra for yentie sa voice tiny issues no Stone Boy any tiny issues no Stone Boy e the reply aba na tiny still also on tia say Stone Boy timi edi sa adwuma no sa video no so ha mama yenhwe na yentie. You know, I'd finished from Joy, so I just wanted to hail the 2 brothers and run away because you know me, I really they shy interviews and that, but people don't know. So I say make I hail them and run away. So say, oh, you don't go come, you do already that. So by the time I got in here, they were talking about an issue already on radio. I was not really paying attention. Right. But before I sat, I had to see the video back to be sure, that's to be able to. So before I sat, and the conversation had gone to a point where Chega just threw it to me and be like, oh, so if somebody plays something around those and say, oh, Stone, like this one, if you go fee, you go nice, so that's how he presented. I'm like, yeah, why not? Because before I start, I remember hearing something about
Tiny. So I'm like, why not? And I think I must have. I didn't really even pay attention to what it really was. If I didn't pay attention. So I come now. All right, my many enemies say enim. Bruh. Meaning say 10 times ujina na so na boy djuma we 10 times so na hammer. One say hammer there. Say hammer records no records what did they that. He bouncing back into the scene mu a big deal bia. Nti wa ba ya man akwaba na afi the mechanic say o man prize him from them rantie na ba na ye peja no. You ntumi member studio ni me recordings akra ho no. Nti e be that so oba so back e dia ba ye music ni mu. Ye da see bebre. And afi Stonebwoy the beef ni there. E ho na on a tiny issue no. Nti ano de enye bibia ya bia nti wa be reply it's so good. It's all come out to me every reply. All right. Why you hammer meaning say hammer there when na your mama for nyina say hammer is coming back into the scene or by industry nim na ye hwe moa betimi aboa up and coming for no I don't know won ka say hammer de nka return contrast men kra na ye won say what trust ya see o say back de no de musim boy say hammer de no won say boy ade a ye the physicalities na ebo o hwa Samuel Jan say no ne niema bia eden aba femba hama wakotena tiri wasan sua niema foforo no de ba baby jeje nto hama yenim se adwuma hama baba ye sa akode ye beba ye obrafo mu nyina no yenim adwuma hama ye iti wakotena fie no ohunu adwuma nkora na ye e basa na se ponchim ana odwan bepem okotira odi ahodin foforo ana ba ntia hope se ahodin odi ba ne mu bedu de mu no agu ne nsem se be ya maburu no so ebetimi aba na se na waye nwum e de ma wo mu ana Stonebwoy de no obi be kan no wan kan bia no kre e ya no free scene wo no aha beef no so eboa e ma industry because how many times na what tiny din beef by ni din na sa project beef de ya dan kwa mu kura na ne de aha all right that's him my yenti wa dwinche minim ote hamanka say nana boys say 12 years ago 2010 Samuel Jan yi no wan shadan hwe me hwe bi enti ote hamanka unim hama ma metene kaba ma shadan follow no ba unim nyum bi oboy ote makola kwakwe oye nonsense kwa kese sa akode obrafo obrafo ne sa akode de minimum meti yo mun kan but hama ne de ani aji so botra me ka sa fa Stonebwoy ne tiny issue no is it scano kotuama na still on te na ubenya sa wodi kana obi atuama doki enye se be maba ana makoba bi yesi Dorcas de ka na all of a sudden makoba bi odeka no se me ba betua minim de ntia okode ka no ebi kro ne omo issue obetimi atua but person solve issue ni wie ana se unjin de sen ka me frel se da chima se ni ho asem te sen na ye mienu ye hu kwan be fa so dan se me ankasa me de mepe wa bro obi ansuma me Stonebwoy ne tiny no why na ne fie no tiny ye senior man eti ohun sa na ne wa ye mfom so no wa frɛ no o we bia ade a wo ye mani nje ho anade ntina wan busa me ana wan consult me first as obi a wanyini one say na odi game ne ya na obi afa ne different we kanya bone e surprise and as wa yempo na say wo ne say mfom so bi wo ho a wa frɛ nipa no say as matured as you are no frɛ nipa no na busa ne say oh say ne wa ya ade say ne wa ya mani nje ho na ne nipa na ka dan so de akwatena na say de nipa na ye no wanu no ade tina Stonebwoy san ko jiska no ba ona say James say what Range Rover seat so me go fa oba ko fa ade ebeba mu nso all right that him mama that say boys boys we me fan say we die na o so oba ne de hama de no aye say je kwa oba emwa no mo bobo mi si kwadwo nkansa oye me ba me penasem opemasem na emu okoba bi no okoye sa de ya Stonebwoy ni we die kosi na wambo amane wan frame ya nka hwe na unim se de misumi sitie na ma ante hwe na me huna ba bi na obi de awo me se wo se ni we yakotua a hot mo no ano semantikita mo a mepo
mɛyɛ adeɛ a ɛmfata sɛdeɛ Tani yɛyɛ no a nti Tani was right. Okay. Deɛ ɔyɛ yɛ nyinaa no Tani was right. Oh, you're right. Oh, you're right. And yɛmfa adesua bi mfiri mu sɛ woto yɔnko bi ho asɛm a anaa wopɛ sɛ ɔyɛ ne mmoa koraa no a still na ɛwɔ sɛ wotumi ne ne yɛ dɛn ɛdi ho nkɔmmɔ. All right. Surprise. Industry nim, nothing is a surprise. Yes, I won't cry. So could you make a mamma when you sign the Ginny? Yeah, say your birthday be Ohio say yeah did to job. We Sompa chief driver. I Sompa chief driver. Silas and cancer. Hey, now picture you there. Hey, I am on from Facebook and YouTube where na mo Sompa chief driver. Silas and cancer. Or say happy birthday to me myself. Now I'm finding the age and home and no problem no. And I know your birthday I'll get a Janeja with you. Asemo, unti, hey, some chief driver. Ghana, you know, some chief driver na fresh. Oh, they are 311 words, you know. I know, I didn't. We nana. Hey, Ebu boom. All right, Yamfa callers me no me and Sabina Yamfa Jumadi and Sakasima Bayensia 0551 Ada oni muhana 0551 931 hello me ba jo din baby akasa free me ba jo mayenti o me ba jo me obi de me di obi ka ena madam for now na so rekona se nipa ko me kasa na ha me e hawa so betimi achi aka na mame aha enti de simbo simbo ani tani ka asem bia ebia na bibi wo ho na mo mpese o meka hello me pa jo din baby a okasa free all right, Nana, you. No program we manage your partner saying my first time I'm about to be a meeting. Okay. Now, my program critic Nadia about that and 24 a cook that 18. What you can do, can I cannot do too much. Also, what they have. All right. All right. Yan so yeda se nyame nhwa akoso anati. Hello. Hello, me ba cho dini baby akasa free. Hello. Hello. Yeah, we dini baby akasa free. Me pasa me de Richard me kasa free ntra. Okay. Richard yetio. Me pasa Anka kama wasamba industry ni good because the artists they manage your more mabejiti wa Ghana ha abobebre so say by the boy apa kami artist than Africa and school fees and so me sell bebre kunya na cafe coffee hello me ba Jordan baby akasa free last caller. Hello. Yeah, Odin baby akasa free. Odaroma. Me kasa so atunzi mi. Okay, pacho yeti. Kese na o say me nam baby. Na me fansa madam fo. Na ma say obi ku na nim ase. Eno aka ma de enu ntwi aka. Ogu na nim ase. Na ehọ na me yisika twi ama no. Na esire mo me fe ne bana manya no eye bone. Me so boy ne sa o ma so no me who say bone na so boy. Yeah. Okay. You better say na dey see industry nim bibia anya surprise because na obeye but unnim interview obe grant o baby. All right, yem ready nti wayo chiado for me nu mi ensa ne enko. Okay, edika no say yeah adwuma ya senior man frey Ashiga Melomi. Oh okay. Champion baby a ubia unua wayo. Champion ya chiao. I salute you. I salute you. Okay. After atade yesemi edis collections.
was our you and I remember on different level. But Edis or a guy. Or a guy. Say last week or by me, I mean, say, was what friend was what, yeah, I whom I Edis, maybe I will be a Namisha. A friend so milk or crano. Namia do my year 8th November. 8th November. Anna, but it's October. Okay. Anna, my manager, you, this is kind of mammy. Ye na tumpem ewo mampon bofuso okay bofuso oh nice ada rodofo bi jambe na wa wonim yeah nkone na wan chia odofo ade pa la ba bia obi a mi twa that na obi a be chia me dofo ai chia obi a chia ni twotwo mu ncho me dofo okay we dey mini kan chia Mr. Opoku Albert on Kranza good week bia wo hwe ye pa na Mr. Paul ewo Kranza St Benedict school mu hono na me dofo na me chia sunyanefo nyina manjo fori me dofo pa omoye mienu orange ne apple me chia on pa na Kranza me chia on pa all right boys yeah me chia ka chiri na champions ka nemum na o said na ya meminda e be na me so me ye wo ofin so me nana a wo ye me maami adwowra eye meminda e be ya meminda ya Saturday anena wo 3rd September okay guys ni boys in e be jame e wo ho nti se oba ho a wani baji ofin so asabankama eye ni ye mehamfo eye all right bia sinyame nshiro bibia Dubai Burger bra my entio mami cham boss chia wife why obia chia mami cham boss Dr. Ranten so obia mfa ne dofo edumramant mi amfa ono CEO ewo 21st clinic na afi apple ene orange enso Accra echichi agusiafo nyina all right you better mas dachi ma say Mr. TK Wedra sir Wedra secondary school de bia wo hwe your frya ema onchi akakra me manager yemre so but uba bi no one can be there at least o kan ba ko kra ye enti chiadofo mienu na yenko ene yambone lapel nti mane nchia nipa mienu miensa na yenko manager bia boko de nyame adum yenko chiadofo mienu me kodia na me chia Kentras adwumayefo nyina okay Kentras bosia papa afie no na makodia na ade ato ye ni so machia aduana abusuomo asante bampo bosofo okay na my nyame pa on the 8th October na yedeme maame beto empem mesado for so mumra na mumbedo enefe ye beda mase medini Michael Donko mamenchia yima ewo MCR na menchia technicians ahodo Akiola and afi ye chief executive producer Ora Tofiakwa and Ora Kofi Foster omunyina ta ya gide ne manager Ofori ene mo sunya nyina ya chia mo ye disi a nyankopon enhura mo pa